دەستپێک کێدە سپاسیا تلڤیزیۆنا بین تیڤی دکەم ji ber ku ihtimam dan Mustafa Xalid û hadisam derxistin di Facebookê de birasî millet gelek êşiyan bi vê mesela hadisê û gelek telefona ji min re vekirin û mesela wedayê me serê kaniyê û ev tiştê ku bi serê kaniyê hat û qesf kirin û milletê me giş çola ketin êk bi Tirkî ketin êk û hatin Qamişlo êk û çûn Kurdistanê yanî kes serêkaniyên bi rasî nema ez jî hadisa min çawa çêbû konsêrek me hebû li Qamişlo berê Qamişlo 5 kîlometr me hadis çêkir bi rastî ez etxewir çûm ji ber ku berê rokê ez ranezabûm ji ber qesfê ber tiştê ku serêkaniyê çêbû du roja hebekî ez pêşiya bi rastî me stran hazir kiribûn yanî stranek me got ji bo wedayê Kurdê me Kurdê Sûrî me ez hazir dikim ji ber tiştê ana çê dibim me re hebek maneviyatê me jî ana wilo تعدل نفسيا مكر تعدل تشتي ما قام دخوازن انا من ما مردت كبر راسي يعني استران ابينيجي محاضر كربون استران لسر شورشي محاضر كربون والله انا ولو سكني مز براسي نمازم شوابكم يعني حالك ولو زحمتي بسرمتها سرملتي كل تردها وان شاء الله ندين برا بسري قامش لو جي برا قامش لو بس بمين ولو بقامش لو جولو نبي أنا قلت لي إيش براس وسباسي سباسي أودك Çikdaketin meydanı Qamışlo kamine her yek alek destaden beşta serdini dest bi destaten bibin yek Qamışlo kamine Goristana düşmanane beşta serdini dest bi destaten bibin yek Qamışlo kamine Goristana düşmanane beşta serdini